turabasuje turafifuza komeza kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mugakurikira Primo Media Rwanda. Jewe basuhuza na Alexis Ntawigenera, ariko hano muri studio ntabwo DJ nyine ndi kumwe na Clement. Yes. Clement. Na mahoro nawe kirangije neza. Nta kidasanzwe cyarangiye neza utwafashe ikindi. Ikindi ariko uri mu mafu n'amafufu. Ushobora kuba hari kubura amafaranga. Amafu n'amafufu bikwe neza. Ariko byuzuzanya se ubundi buriya wagira amafu n'amafufu udafite amafaranga. Gute se? Ukagira amafu n'amafufu. Ibyo nabyo ko numva biri mu gaciro faranga. Nta gafaranga kareba. Aho hose birimo fa ariko ntago byose birimo fa. None se ayo mafufu yaba yabonetse ate? Mafufu ariko n'ibijumba bigira amafufu. Isuka yawe ko nzi ko atari yandi y'umuhini. Amafufu nabwo amafu nayo kwagurwa amafaranga. Amafufu se. Amafufu nagurwa amafaranga. Amafi cyangwa keretse abayihingiye bakabona ayo mafufu. Ariko nanjye mvuga ngo bijumba hari ibyo umuntu arenga akaba ameze neza nta kibazo. Ubwo umeze neza rero na mahire. Kare twaganiraga ku byavuzwe muri weekend hano mu Rwanda, ariko ubu ngubu reka tuganire ku byavuzwe muri weekend hanze y'imipaka y'u Rwanda, ariko mu burasirazuba bwo hagati, burasirazuba bw'isi bwo hagati. Ku munsi w'ejo ku cyumweru Leta z'Ubumwe za Amerika zari zasohoye igisa n'itangazo zivuga ko mu gihe cyose Iran itakwemera ibyo isabwa mu masezerano cyangwa ibyo isabwa mu biganiro Leta z'Ubumwe za Amerika ziri kugirana na Iran, biganiro tubibutsa abantu ko biri kubera i Pakistan, Islamabad, ko Leta z'Ubumwe za Amerika ziteguye kugaba ibitero. Hari n'andi makuru yavugaga ko hari indege itwara imizigo yaturukaga muri Amerika n'ubundi yaguye muri Israel. Ibyo byose bikagaragaza ko yari itwaye intwaro ya Leta z'Ubumwe za Amerika na Israel bizifashisha byongera kugaba ibitero muri Iran. Ibyakangaranyije abantu bongera kwikanga intambara muri icyo cyumweru. Tutarajya ku byo Iran yavuze kuri uyu munsi, Leta z'Ubumwe za Amerika ibivuga koko inaweza mu Kiswahili irongera bitinyuka cyangwa irabishobora kuri inshuro. Irabikora kuri iyi nshuro nanone. Ngira ngo kandi mu kiganiro giheruka abantu bakurikiye mu mpera z'icyumweru gishize twari twagarutse kuri intambara mu burasirazuba bwo hagati, tuyihuza na rwa rugendo Trump yagiriye mu Bushinwa. Nubundi twari twabigarutseho kandi kugeza amagingo arabona yuko ari byo byitezwe, mu gihe nubundi nta ruhande rwari rwemeza urundi kugira ngo habeho kugira ibyo ruhara. Biragaragara ko intambara mu burasirazuba bwo hagati igomba gukomeza. Na muri byandi by'agahenge twavuze ko agahenge ari umwanya mwiza wo kwisuganya hagati y'impande zombi. Ni nabyo waba ugiye kubona, kubera yuko mu biganiro byabaye hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu bemeranyije ko ibitero bigomba gukomeza mu burasirazuba bwo hagati bw'isi mu gihugu cya Iran, kubera ko kugeza magingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinja Iran kwanga ibiganiro cyangwa se kwemera ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika azisaba, ariko mu buryo bworoshye. Hubwo nuko ubundi impande zombi zananiwe kumvikana ku ngingo ku meza y'ibiganiro, kuko Amerika yukurura iba yishyira na Iran igakurura yishyira. Ni ukuvuga ngo izi mpande zombi zananiwe kumvikana ku bijyanye n'amasezerano yo kurangiza iyi ntambara bitewe n'ibyo buri ruhande rusaba. Kuva ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri uyu munsi tuvugana, turi ku itariki 18, urumva ni iminsi 10 gusa isigaye kugira ngo amezi 3 abe yuzuye. Agahenge kashyizweho ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kane, ubu ngubu kamaze ukwezi kurenga n'iminsi 11, ariko n'ubundi nako urabona yuko katigeze kubahirizwa 100%, kubera yuko hari ibitero byagabwe kuri Israel mu bice bitandukanye. Hari n'ibyagabwe kuri Iran, ariko Iran yasubizaga nanone byagabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ku gihugu cya Iran. Kugeza amagingo ya rero kuba Perezida Trump avuga ko Iran nta kindi kintu kindi cyo gukorwa gihari, kubera yuko yanze gushyira umukono ku masezerano, yanga ingingo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanze ingingo za Iran. Ikigomba gukurikiraho rero nuko Iran igomba kugabwaho ibitero, nkuko wari ubivuze tise arabikora, barabikora. Ahubwo icyo kwibaza, Iran yo iraza gusubiza gute? Kuko byanze bikunze Iran yavuze yuko itakorera ku gitutu cy'abagomba kuyerekana yuko ngo bayoboye isi, bagomba kuza bakayisaba ibyo bishakiye, ko bagomba gukomeza guharanira inyungu zabo.
nibyo rero Iran iri gukora n'ubundi nayo twari twabigarutseho ko Iran ikigomba gukora n'ubundi no gukomeza kwirwanaho kugira ngo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zibe zagira aho zihurira na Iran, nuko hari uruhande rugomba kuba rwamaze kwemezwa mu ngufu za gisirikare. Buriya hari abantu babiri ubundi mu isi abantu baba bagomba gutekerezaho, ari umuntu utinya n'umuntu wubaha. Waguhamagara mbere wakwita bande? Wakwita umuntu utinya. Kubera ko umuntu utinya uranamwubaha. Ariko umuntu wubaha ntunamutinya, kubera ko wa muntu y'umutinya unamwubaha, kubera yuko ubwoba umutinya n'impamvu zituma umutinya zigukururira kuba wakora buri kimwe cyose agusabye. Hano rero muri iyi ntambara urabona yuko nta ruhande rwari rwagera ku kigero cyo kumva yuko umuntu atinya undi, kugira ngo noneho uvuge uti uyu muntu ndamutinya ndemera ibyo ansaba. Niyo mpamvu rero intambara igomba gukomeza kugeza igihe hari uruhande rugomba gushegeshwa rukaba rwagira ibyo ruhara cyangwa se muri bya bisabwa rukagira ibyo rwemera atari uko rubyemeye ahubwo ari amahura kindi. Niho iyi ntambara riri kugana ukurikije uko ibintu bimeze muri kano kanya. Amerika nishaka kurekura ku bijyanye n'ingingo z'ibyisaba, mu gihe na Iran idashaka kurekura bijyanye n'ingingo z'ibyo isaba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizemere, na Iran ntiyemere ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba. Kugeza amagingo aya ngaya impande zombi zikaba zaramaze zarananiwe kuguhuriza ku byajya mu masezerano hagati y'impande zombi. Uragira uti hano bashobora no kuba barimo barigiza nkana ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukabona ko ibyo rukeneye ntabwo biri kubahirizwa, Iran nayo ikabibona muri iyo shusho, bigatuma intambara yakongera kwaduka. Ko twabonye ubushobozi bwa Iran cyangwa resistance yayo, tukabona no kwigamba kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ibyo Trump akunda kuvuga, wagaruka ukamubaza akakubwira ngo burya ngo narikiniraga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zikuyeho imbaraga noneho karundura zo kongera kuza kugaba ibitero kuri Iran, nyuma yo kubona ko Iran yatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zijya mu ntambara ihenze. Resistance n'ubundi ya Iran iracyari yayindi. Abanyari Iran barabikubwiye rwose ko bagomba kurwana kugeza ku ndunduro, ko miliyoni 90 z'abanya Iran yaba bari imbere mu gihugu no hanze batagomba kwemerera igihugu cy'amahanga kiza kubanyaga umutungo wabo, ndetse ko biteguye komeza kurengera ingufu zabo. Iyo bavuze ingufu zabo baba bavuze ingufu bishingikirijeho za nucleaire. Ni ukuvuga ngo muri uru rugamba, muri iyi ntambara hagati ya Amerika na Israel na Iran, wabonye ko intambara ko yagendaga igenda yicuma, ari nako na Iran nayo yarushaga kugendeza n'izindi ntwari tigeze rwanisha mu mizo ya mbere. Byanze bikunze Iran nayo iracyafite ubushobozi mu buryo bw'intwaro bwo kurwana, nubwo Amerika ivuga yuko Iran yashegeshwe idafite intwaro, ariko Iran iracyafite intwaro. Warayibonye mu minsi ishize n'ibigo byo muri Amerika bitanga umuburo kuri Trump ko Iran gifite ubushobozi bwo kurwana rwose mu gihe kinini gishoboka, kabone n'ubwo baba bafite minenembwe. Biragaragaza yuko rero n'ubundi Iran ibaye izi ko ntacyo yokeje, ntabwo yakomeza kwitwara gutya. Ariko kwitwara gutya nanone kugira ngo igaragare ko ari ifite ijambo rya nyuma ku bijyanye n'ameza y'ibiganiro, biranayigagururira mu wundi mwanya bikururiramo wo kwerekana yuko n'ubundi gifite ubushobozi bwo gukomeza guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Ari nayo mpamvu tuvuga duti mu gihe itarashegeshwa ngo ishyirwe mu mwanya wo kwemera ku gahato, yemejwe n'intwaro, n'ubundi ntabwo aya masezerano igomba kuyasinya. Kabone n'ubwo ivuga yuko n'ubundi nubwo bimeze gutyo, ku rundi ruhande bwo ngo ibiganiro bikomeje n'ubundi mu gihugu cya Pakistan, umuhuza akaba akomeje ibiganiro, Iran ikaba yongeye gutanga n'izindi ngingo zo kuganirwaho. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa, ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze? Ni byiza ni byiza. Nakomeje kubabona mutembera hano, mwaba mushaka ikibanza cyo kugura, inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Arebye ufite se? Yego ndabifite hano, waza nkakwereka. Dore hano hari inzu, niriya ni inzu, ariko hariya hari ikibanza, na hari haruguru ikibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka, urabona hano hatura ngewe.
reka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Reka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine igufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafitiye ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe mwatwoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera, ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iyi minsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo serivisi zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu, ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Hit target. Ngo hit target. Wabyumvishe nibyo, ni Hit Target Business Limited. Iyaje ari nk'impanda Imana yihereye abanyarwanda. Ni marayika utaka amazu. Ubu ntibikiri ngombwa kongera gukubita amaguru ugana ibwota amasimbi gushaka ibikoresho by'ubwubatsi, kuko Hit Target Business Limited ihakubereye. Hit Target Business Limited dufasha bifuza gutumiza no kurangura ibikoresho bya kenkayori mu Bushinwa, nk'amatoilette ya Milano, amabuye ya marble mu gikoni, amabati plastike biheri yo ku maportail, amahoti yo mu gikoni n'ibindi byinshi byiza watumiza by'ubwubatsi mu Bushinwa. Ko bifuza gukorana natwe mwizu yaza, hamagara kuri telefone ureba kuri screen yawe iri no kuri WhatsApp. Hit Target Business Limited ni marayika utaka amazu. Yego Clement, ukomeje kuri ako kantu. Hano hari nkuko nyine ikinyamakuru cyo muri Iran cyabitangaje, icyo bita Tasmin, ni ibiro ntaramakuru bya Iran, Tasmin News Agency, cyavuze ko Iran yongeye gutanga izindi argument 14 kandi ko Leta z'Ubumwe za Amerika zongeye zabyakiriye neza. Kwakira izi ngingo abita Iran bavuga ko Leta z'Ubumwe za Amerika zemeye biraza kuza guhindura iki cyemezo cya Donald Trump na Israel bari bafasha cyo kugaba ibitero kuri Iran muri iki cyumweru. Oya, ntabwo twese twemeza kano kanya ko byagira icyo bifata, kubera yuko uravuze uti kwakira ingingo, ntago ari ukwemeranya kuri izo ngingo, kuko urumva kwakira ni nka wa muntu waguhaye ibaruwa akwandikira ariko ukavuga ko ibaruwa wayakiriye ariko utaramusubiza ngo usome ibiri mu ibaruwa turebe. Iyo umuntu akwandikiye ibaruwa arakuzana ukamusinyira ko ibaruwa wayakiriye, sibyo? Ariko utaramusubiza ushingiye ku bishiri mu ibaruwa. Icyabayeho ni ukwakira izo ngingo nazo zitaratangazwa neza mu buryo butomoye ku karubanda ku mugaragaro, ariko ibinyamakuru bitandukanye biravuga yuko izo ngingo ikikubiyemo muri rusange uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru bya Iran, biravuga ko ngo izo ngingo cyane uko ari 14 n'ubundi bongeye kohereza zibanze ku guhagarika intambara no kongera kubaka icyizere hagati y'ibihugu byombi birebwa cyangwa se n'ibihugu birebwa na kiriya kibazo. Ubwo n'ubundi yaba ari Leta zunze ubumwe za Amerika na Iran, nibyo bihugu cyane cyane birebwa na kino kibazo cyo mu burasirazuba bwo hagati, nibyo bihugu wavuga wakwita nka acteur principal. Ni kubera yuko Amerika na Israel ibyo ushatse wabishyira mu gatebo kamwe, kuko n'ubundi bitero bijya kugabwa bwa mbere byagabwe na Israel, ariko ubu ngubu ku meza y'ibiganiro hari igihugu cya Iran na Leta zunze ubumwe za Amerika. Gusa rero minisitiri kandi wa Pakistan, minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, ibingibi biri kuba n'iyi myanzuro yo nakuzi ingingo zoherezwa muri Pakistan zikajya muri Leta zunze ubumwe za Amerika, ko muhuza ni uziha Amerika, ntabwo ari Iran iziha Amerika. Mu gihe n'ubundi minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu cya Pakistan yamaze iminsi mu gihugu cya Iran, akaba yongereye n'igihe ku ruzinduko ari kugira muri kino gihugu aho rugomba kugeza ku wa gatatu. Ubwo n'uburyo bwo gukomeza kugira ngo impande zombi ziganire kugira ngo harebwe aho zahuriza. Ariko nubwo nta makuru arambuye yari yajya hagaragara ku bijyanye n'izi ngingo, twari tuvuze ikibanzweho nyamukuru, ariko ibinyamakuru birimo ibiro ntaramakuru bya Iran, akaza Reuters n'ibindi binyamakuru bitandukanye biragaragaza izo ngingo
Irani ishobora kuba yamaze gutanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi akaba ari ingingo 14 ariko zikaza ntaho zitandukaniye n'izari zatangajwe mu minsi ishize uzinyuzemo muri rusange kubera ko nk'ingingo ya mbere ijyanye no guhagarika intambara burundu mu gihengo cy'iminsi 30 aho kuba gahenge k'amezi 2 Amerika yasabaga. Irani iti muhawe gahenge k'iminsi 30 nako imirwano ihagarare apana gahenge. Urumva icyo byaba bivuze. Habeho guhagarika intambara mu gihe cy'iminsi 30 aho kugira ngo biba gahenge k'amezi 2 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabaga. Ahanga urumva icyo bisobanuye nuko mu gahenge twabonye impande zombi zikomeza kurwana ariko habaho guhagarika intambara byashoboka ko intambara zidashobora kurwana kuko zemeranyije guhagarika intambara byo neza ariko noneho akenshi wagiye ubona ko iyo bashyize agahenge katubahirizwa. Ahanga ukibaza se ngo iyi ngingo ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziraza kuyemera. Hakaza ingingo ya kabiri ijyanye no guha Irani ubwirishingizi ko itazongerwa kugabwaho ibitero bya gisirikare. Bivuga ni nka garanti. Irani irizezwa ko itazongera kugabwaho ibitero. Nibyo iri gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo muzongera kudugabaho ibitero. Iya gatatu akaba ari ukuvana ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bice bikikije Irani. Iyo bavuze mu bice bikikije Irani baba bavuze muri biriya bihugu n'ubundi bikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Ubwo birimo za Katari, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ibyo bihugu bindi bitandukanye za Kuwait, za Arabia Saudite, bya bihugu n'ubundi Irani yagiye komeza irasaho nubwo nabyo byayirashe bikaza gutangazwa mu ibanga nyuma ko burya intambara biriya bihugu bitaryumyeho gusa ahubwo nabyo byahabayeho gusubiza nubwo byatangajwe hanyuma wareba indi ngingo ya 4 akaba ari ugukuraho ibihano by'ubukungu byafatiwe Irani. Aho ngaho ukira ku bihano by'ubukungu byafatiwe Irani hano hari inkuru n'ubundi kira kinyamakuru cyanditse Jasmine nibiro ntaramakuru by'abanya-Irani byavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye inyandiko nshya y'ibiganiro bya Irani ko ibihano byafatiwe petrole ya Irani bishobora guhagarika by'agateganyo mu gihe ibiganiro bikomeje mu gihe ibiganiro nyene tubikomeje. Urumva ngo ni zimwe muri za ngingo Leta Zunze Ubumwe za Amerika wenda iri kugenda ishuramo ikavuga ataka twakwemeranyaho tugagakora ariko nanone urumva yuko ku buryo butomoye ku mugaragaro ntabwo impande zombi zari zagera aho zihuriza zivuga iti twemeranyije ibi ngibi tugiye guhagarika intambara nyuma yo kuba twemeranyije ibi nibi. Urumva icyo ngicyo cya 4 wenda aho ngaho ubwo nukureba nanone kuba cyemewe nishyirwa mu bikorwa byaba ari ikindi kubijyanye no gukuraho biriya bihano by'ubukungu byafatiwe igihugu cya Iran. Hanyuma wenda tugiye no ku ngingo ya 5 ijyanye no kwemerera Irani gutambutsa amato yayo akanyura mu muhora wa Hormuz. Urabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafunze amato aca mu muhora wa Hormuz yinjiye ku byambu bya Irani. Kora ko hari muri wa muhora urimo ibyambu byinshi by'ibihugu byinshi byo mu burasirazuba byo hagati ariko umuhora wa ibyambu bya Irani nibyo byonyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize gute zafunze. Iyo ngingo ya 5 rero Irani irasaba ko ibyo bicuruzwa byabo byanyura muri wa muhora bya byambu byabo byafunzwe muri wa muhora bigafungurka hanyuma Irani nayo igatambutsa ibicuruzwa byayo nkuko bimeze ku bindi bihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'inzira. Urumva ko ngabira cyafite icyo bivuze kuri uyu muhora ubona intambara isa nkaho yari yavuye ku bindi bice bitandukanye by'ubutaka bwa Irani igasa nkaho yimukiye mu muhora wa Hormuz. Akaba ari umuhora ukomeye cyane kuko unyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri petrol bicuruzwa hirya no hino ku isi ndetse ikanyuzwamo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye ikanyuzwamo n'ifumbire mvaruganda kimwe cya 3 cy'ifumbire mvaruganda ikoreshwa hirya no hino ku isi nayo ikabinyuzwa muri uriya muhora. N'umuhora ufatiye runini ngira ngo abantu benshi twabimenye ko uyu muhora wa Hormuz ufatiye runini isi ari uko intambara yashojwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani ku ya 28 Gashyantare 2026 itangiye. Krema ukiraho ku muhora wa Hormuz rero umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Irani yavuze ko Tehran na Muscat ubwo n'umugaba mukuru wa Oman bakomeje ibiganiro byo gushyiraho uburyo bwo kurinda umutekano w'amato anyura mu muhora wa Hormuz. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu munsi Ismail Bakei yavuze ko umuhora wa Hormuz ari inzira y'amazi ifite isi yose akamaro gakomeye kandi ko Irani yamye ikora ibishoboka byose kugira ngo amato ayinyuremo agire umutekano usesuye. Yasobanuye ko uwo muhora uri hagati y'amazi ya Irani na Oman
kandi ko ibyo bihugu byombi bifata inshingano zo kurinda umutekano w'amato y'ibihugu byose binyuramo. Agaruka ku kibazo cyavutse nyuma y'uko Amerika na Israel batangije intambara Iran yise y'ubushotoranyi, yavuze ko Iran yafashe ingamba zo kurinda umutekano wayo kandi ko ibyo byemewe n'amategeko mpuzamahanga. Mpamvu ndaza kwikubwira nyuma. Hanyuma rero Bakayi yanavuze ko ibiganiro bikomeje kandi ko Iran ikaba igomeje gukorana bya hafi na Oman mu gutegura uburyo bushya bwo kurinda umutekano muri uwo muhora wa Hormuz. Yongeyeho ko mu cyumweru gishize habaye inama y'inzobere i Muscat, ubu ni muri Oman nyine, kandi ko ibiganiro bigikomeje. Ku kijyanye n'amakuru avuga ko bishobora gushyirwaho amafaranga ku mato anyura muri Hormuz, yavuze ko kugabanya icyo kibazo ku mafaranga gusa ari ugukabya ikibazo nyamukuru. Yagize ati nibisanzwe ko igihugu cyo ku nkombe z'inyanja cyishyurwa serivisi gitanga, ariko icy'ingenzi ni ugutanga umutekano no kurinda ubusugire bw'igihugu. Nshatse narekera aho ngaho. Biraza guhurira he rero n'aya masezerano ya Leta z'Ubumwe za Amerika na Iran mu bijyanye n'inzira ya Hormuz? Urumva ko aho ngaho biracyarimo ingorabahizi, kubera ko urumva n'ubwo Iran hari ibyo yatanze ariko ntiremere bijyanye no kwara ibicuruzwa byanyura muri amuhora bidasoze. Urumva ko kuri iyi ngingo nanone ntabwo impande zombi zari zamara kuyumvikana 100%. Ko Leta zunze ubumwe za Amerika Iran ifatanye na Oman, birashoboka ko Leta zunze ubumwe za Amerika aricyo yakora hara muri Hormuz? Oya, ntacyo n'ubundi byatanga, ko Leta zunze ubumwe za Amerika icyo zishaka ni inyungu, kandi inyungu uwazitambikwa ari wowe wese icyo gihe atangira kugongana na Leta zunze ubumwe za Amerika. Ni ukugaragaza ngo ahubwo mu gihe biriya bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byose byaba bisenyeye umugozi umwe bikagira ibyo byumvikana muri amuhora, kuko nibyo byanyira umuhora. Kuko uramuhora ntabwo ari uwa Iran gusa, bahuriyeho ari benshi, ariko Iran bakibaza bati kuki ari wowe ushaka gusoresha gusa. Ariko mu gihe bataramara kumvikana kuri ibyo ngibyo, kandi Leta zunze ubumwe za Amerika zo zigasaba ko umuhora wa Hormuz uhinduka nyabagendwa, buri umwe aranyuramo nyine nta gikuzi atanze. Iran iti twebwe turashaka $1 rya Amerika ku kagunguru ka petroli kanyuzwa muri ya muhora. Ukabona ko izi ngingo n'ubundi mu gihe impande zombi zitaricara ngo habeho kwemeranya, habaho amasezerano asinywe, dutegereze ishyirwa mu bikorwa ku murongo w'urugamba, kuko niho tubonera imyanzuro yamaze gusinywa. Biracyakomeza kugorana ukurikije ibyo Iran iri kugenda ivuga n'ubwo yamaze gutanga zino ngingo 14. Hanyuma wareba kandi nko ku ngingo ya 6 twari tugezeho, Iran irasaba ko umutungo wayo wafatiwe mu mabanki yo hanze y'igihugu nawo warekurwa. Kuko urumva uretse ibihano Leta zunze ubumwe za Amerika zayifatiye by'ubukungu n'amafaranga yari ifite muri mabanki yayo mu mahanga nayo yarafatiriwe. Kugeza amagingo yanga nta Leta zunze ubumwe za Amerika zari zavuga kubijyanye n'amafaranga yafatiwe n'amabanki yo hanze. Indi ngingo ikomeye ubona ko bigoye nanone ibintu Iran isaba, biragaragaza ko intambara atari yo kurangira bugufi mu gihe batarwanye ngo yemezwe mu buryo bwa gisirikare, kubera yuko ku ngingo ya 7 n'ubundi irasaba kwishyurwa indishyi y'ibyangijwe n'iyi ntambara. Byagijwe nande? Na Leta zunze ubumwe za Amerika na Israel. Nko kubwira Leta zunze ubumwe za Amerika bati muratwishyura ikiguzi cy'ibyangijwe byose n'iyi ntambara kuva yatangira muri iki gihe cyo hafi amezi 3 imaze itangiye. None urumva Leta zunze ubumwe za Amerika nazo zifite ibyangijwe, sibyo? Ahangaha urumva Leta zunze ubumwe za Amerika urebye ibyangije na cya gihombo twavugaga cy'amamiliyari amaze kugenda, Leta zunze ubumwe za Amerika urumva ziri bwemereye ingingo ko ziri bwemere kwishyura Iran kwa wari gutsindwa nanone. Kandi Leta zunze ubumwe za Amerika ntago zigeze zemera gutsindwa, naho zitsinzwe zikora igishoboka cyose kugira ngo zerekane ko zatsinze. Aricyo ziri gukorerwa muri Iran kuri ni nabyo biri gukorwa. Yego, hano rero kuvuga ngo Leta zunze ubumwe za Amerika zarateye zishaka gukuraho ubutegetsi, zishaka gusenya ubutare bwa uranium no gushenya ziranganda za nucleaire, kubera ko no bitero Leta zunze ubumwe za Amerika ziri gutegura bivuga ko bigomba gutangira muri kino cyumweru, bigomba kwibanda cyane ku nganda z'intwaro ahatunganyiriza ubutare bwa nucleaire ndetse n'izo za uranium ngo zahungishijwe zikayishwa munsi y'ubutaka, ndetse no ku bindi bikorwa remezo bitandukanye bya gisirikare bagomba gushegesha mu buryo bwo guca intege Iran kugira ngo ibe yakwemera. Nubwo Iran yazemera gushyira wenda ku mukono ku masezerano, ntabwo izaba ibyemeye
kuko ibishaka nabikunze izaba ibyemeye by'amahoro akindi kuko yamaze gutsindwa urugamba rwa gisirikare ubwo igakomeza mu rugamba rwa diplomasi. Ariko kugeza amagingo aya ngaya urabona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zakwemera, si impamya ko zakwemera kwishyura kiriya kiguzi, biragoye. Mu byo Irani igomba guhara ni ukuzisanira ibyangiritse nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziravuga ziti hari ibyo twabuze natwe, igihombo turagisangiye ku mpande zombi, iyo ngingo tuyikuremo twumvikane ku zindi. Wareba nko ku mpamvu ya 8 kuri izo ngingo ya 8 muri 14 harimo guhagarika imirwano yose irimo irabera muri Libani. Urumva bivuye imbere muri Irani bigeze hehe? Muri Libani. Mu bindi bihugu bishinjwa gufatanya na Irani. Ariko Irani ntabwo Libani ishinjwa gukorana na Irani, ahubwo umutwe wa Hezbollah ukorera muri Irani niwe ushinjwa yego niwe ushinjwa gukorana na Lebanon cyangwa se Libani. Umutwe ntabwo Iran ya Israel itera Lebanon nk'igihugu, ahubwo itera irasa ku matwara ya Hezbollah kuko ishinja Hezbollah gukorana na Tehran cyangwa gukorana na Iran. Ariko nubwo twabivuga ngo irimo gushaka Hezbollah ahiga ibitero ni ku butaka bwa Libani, abaturage bapfa na Libani nungu ubonye ko ari ibitero byabaye byahitanye abaturage 7. Ibikorwa remezo byangirika ntago ari bya Hezbollah gusa, hangirika n'ibikorwa remezo by'igihugu by'abaturage. Nanone wareba kuntu binagoranye intambara igenda birimo amacenga menshi, nose wasobanura gute kuntu Hezbollah ni umutwe witwaje intwaro ushinjwa gukorana na Iran, ukorera muri Libani. Ariko ibiganiro bigiye kuba hagati byo kurangiza intambara biba hagati ya Israel na Libani. Ntabwo biba harimo uwo mutwe wa Hezbollah usa nkaho uri ku ruhande, bimeze nabyo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Urumva none ukibaza se Hezbollah gahita itangaza ati ibyo biganiro byahuje Libani na Israel ntabwo tubyemera, ntabwo tuzigira tubyubahirizwa kuko tureba ntitwaye tunabibirimo. Urumva se aho ngaho none urumva hari icyizere ko ibyo bintu byarangira? Kandi aho ngaho ikavuga iti Iran iti mu bintu byo kugaba ibitero kuri Libani bihagarara. None se ibingibi iri kubibwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel nayo ntabwo Israel iri kurasa muri Libani. Urumva kuntu bigoranye. Israel nayo ishobora kuzanyuma kuzabwira ati biganiro bigiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo babigiranye na Israel. Ahanga niho hano rero urumva imitego iba iri muri iyi ntambara. Wareba noneho no ku ngingo ya 9 yo gushyiraho uburyo bushya bwo kugenzura no kuyobora inzira y'umuhora wa Hormuz. Wenda ubwo ngubwo byandi twavugaga kuri ya ngingo yabanjije ijyanye n'umuhora wa Hormuz n'ubundi muri rusange, yari ingingo ya 5. Urumva iyo ya 5 yo iruzuzanya n'iya 9. Bashobora noneho gushyiraho uburyo bushya, bashobora noneho kugira ibyo bumvikana muri uwo muhora bigendanye n'ibyo tubonye biri byizo nkuru zindi ziri kugenda zisohoka. Wenda hangaho ubwo buryo bushya bw'imikoreshereze y'umuhora wa Hormuz wenda bwo bishobora kuba byabakunda dukurikije ibyo inkuru ziri gusohoka zindi zijyanye n'umuhora n'izi ngingo 14 Iran iri gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko arizo bashyiraho umukono. Wareba icya 10 noneho kikaba kivuga ko habaho kwemerera Iran kongera kohereza petroli ku isoko mpuzamahanga. Nakigarutseho ibyo nabyo bijyanye no gufungura umuhora wa Hormuz. Ubwo nigeze kukubwira ko mucyo Iran iri gusaba yavuze ko hari bijyanye n'ubucukuzi bwa petrole yabo, yego bigomba gufunguka. Yego urumva ubwo bucukuzi bugomba gufunguka, ariko niyo bafite imbere igihugu muri ya mastoke Iran igomba gukomorerwa. Yego ibihano yafatiwe bya petrole. Hari gukomererwa ni kimwe, yego no kwemererwa kubinyuza hari mu muhora wa Hormuz. Kuko umuhora wa Hormuz uziko amato ya Iran atemerewe kunyura mu hari ya ku byambu byayo biri mu muhora wa Hormuz. Ibi ngibi rero urumva ko nabyo bishobora kuba byakuzuzanya aho ngaho byose bijyanye n'umuhora. Urumva hano tubonye mu ngingo 14 tubonyemo ingingo 3 zose zivijyanye n'iki n'umuhora wa Hormuz. Izo ngizo rero mu gihe abahumvikanye ubundi bira byose dushatse twabikubira muri iriya ngingo ya 9 ivuga uburyo bushya bw'imikoreshereze y'umuhora wa Hormuz. Ubwo buryo bw'ubushya rero bwahita busubiza iriya 5 n'iya 10. Kuko urumva umuhora ubwo buryo mwabwomeranyijeho Iran yabiri kunyuzwamo iyo petroli yayo, kandi sina petroli gusa
n'ibindi bicuruzwa bindi biva muri Iran bijya hehe ku isoko mpuzamahanga. Yes. Wareba iya 11 rero ikaba ijyanye rero no gusubizaho icyizere hagati ya Washington na Tehran, ngo no kuvuga ngo ibyo byose birabaye, habaho kwizerana, umwuka mwiza hagati y'ibihugu byombi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Ariko noneho hakaza noneho ibindi birimo no guhagarika ibikorwa byose Amerika ishinja Iran byo gushyigikira intambara mu karere. Iyo ni iya 12. Amerika igahita rwose ihagarika ibyo bintu byose byo kuvuga ngo Iran iteza umutekano muke, shyigikira intambara. Hano abantu bate babyumva. Guhagarika ibikorwa byose Amerika ishinja Iran byo gushyigikira intambara mu karere. Ibyo bikorwa ntabwo abantu bagomba kwibagiza ko Iran bishinjwa gukorana n'imitwe yitwaje intwaro itari Hezbollah gusa, kandi iri mu bice bitandukanye. Ubwo hari Abahuthi ndetse na Hamas, kandi babonye ko n'ibintu bitameze neza muri Palestina nanone. Ubwo ngubwo rero iyo bavuze ngo guteza intambara, bavuze ya mitwe yindi bashinja Iran ko bakorana, iyo yose tuvuze mu burasirazuba bwo hagati. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikarekera ibyo bikorwa byose byo gushinja Iran guteza mu buryo butomoye kugira ngo umuntu abyumve, gukorana n'iyo mitwe. Kuko guteza umutekano muke ntabwo umuntu yamenya ngo bawuteza hehe. Ubwo ni muri Palestina, aho mu Bahuti ndetse no muri Hezbollah, ni nko kureka gukorana nabo, kandi ubona yuko ibintu biragoranye ko nabyo byakubahirizwa, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ifite abandi bakorana, kandi bumvise ko Iran itari kubasaba ko bareka gukorana. Yes. Wareba noneho nko ku ya 13 noneho rero ngo ni ukureka ibiganiro, bikorwa na Amerika ku bikorwa byose ishinja Iran ku bijyanye no gutunganya nucleaire. Hano Iran yahinduye, kuko bavuga ngo kureka ibiganiro kuri gahunda ya nucleaire mbere yuko intambara cyangwa se ibitero bibaho hari mu burasirazuba bwo hagati. Nuvuga ngo Amerika ibungo muri kino gihe ibintu bijyanye n'ingingo ijyanye na nucleaire babishyize ku ruhande, kubera ko bari mu bihe by'intambara. Ntabwo mu bihe by'intambara aho barajya kuganira ibijyanye na nucleaire. Ati mureke ibiganiro byose kuri gahunda ya nucleaire mbere yuko intambara irangira burundu. Urumva hanga yahinduye, kuko ubushize ari yavuze ngo yakwemera mu gihe cy'imyaka 15 kureka gutunganya nucleaire ikagera kuri 3 n'ibice 6. Mu gihe Amerika yo kandi kubijyanye na nucleaire yisaba yuko ubwo na Iran mu bafite banayivana muri Iran bakajyana hanze y'igihugu. Ariko none Iran iravuze iti ibiganiro kubijyanye na nucleaire hano bigomba mu byo tuganira ibyo mu bishyire ku ruhande mu gihe intambara igikomeje. Nuvuga ngo ni nko vuga ngo ingingo muziganirwa zo ntirimwo, muyishyire ku ruhande. Mu gihe ingingo ya nyuma rero ibinyamakuru byagarutseho ya 14 ari ugushyiraho amasezerano y'igihe kirekire yo kutagabanaho ibitero hagati y'impande zombi. Ukabona rero ko izi ngingo 14 Iran yabiri gusaba n'ubundi harimo izikigoranye kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba zakwemera kuvirira inyungu zazo zishaka muri Iran. Yego, tubonye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itapfa hari ingingo zimwe na zimwe itakwemera, ariko none harimo zimwe na zimwe yakwemera bitewe n'inyungu ikeneye. Kuko ntekereza ko ibya nucleaire Amerika n'ubundi bitezwa na Israel, kuko Israel ni ubona ko ishobora kuba ibangamiwe no gutunga intwaro kwa Iran, ishobora kuba idafite kirimbuzi ariko ifite misile zashenga baza shyiramo bihwanye, kubera yuko biriya bihugu byose ya Israel ya Amerika gushyiramo bihwanye, kandi ntabwo baba bashaka ko ikindi gihugu cyagira intwaro kirimbuzi. Ariko Clement uzaje ugenzura narebe iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukora ibintu Iran idashaka, tubona ko ziri gukora ibintu Israel idashaka, tubona ko ari ibintu bibaye kabisa byo gukangura Amerika ati nyamara ubundi mpamvu nyine Israel wenda tubivuze mu bundi buryo twavuga ko ari umu agent wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Mu gihe ubangamiye inyungu za Israel wahise ubangamira inyungu zande za Amerika. Ariko Amerika ishobora kubiri kureba inyungu bitanyuze mu ntambara, reba inyungu wenda z'ubucuruzi bwa petrole hagati ya Iran n'ibindi bihugu, igashaka wenda kuyishengabaza kuri icyo kigero cyo gucuruza bikomoka kuri petrole. Ariko Amerika nayo iri kuviza cyangwa itumbereye ya petrole nyine ya hariya. Petrole irayitumbereye, ariko n'ubundi nyura muri Israel.
kubera yuko uzasanga niba tuzi ko hari imitwe yitwaje intwaro myinshi ibaho ku isi yagiye ishingwa mu nyungu zo mu burengerazuba na Amerika kugira ngo bajye babafasha mu gukubita ibihugu bindi cyangwa se mu gushaka inyungu zabo. Na hano rero ntukajya ufata Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ngo bitandukanye. None se niba Israel siyo yagabye ibitero kuki ari gusinya Leta Zunze Ubumwe za Amerika se? None se Israel umwaka ushize siyo yagabye ibitero mu kwa gatandatu umwaka ushize muri ya mirwano yamaze iminsi 12. None se icyo gihe amasezerano ninde wasabye ko imirwano ihagarara? Ni Trump. Hatiye Netanyahu usaba ko intambara ihagarara ni Trump. Amasezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika azasinywa hagati ya Trump na Iran, kutazasinywa hagati na Netanyahu kandi ari wagabye ibitero. Amerika rero na Israel bose nibo bagabye abo bantu babiri, ariko ugaragara cyane umwanditsi w'umwandiko twavuga ko kubwanjye mbona ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ya Clement, ntabwo twava kuri Israel tutavuze ko ingabo z'icyo gihugu n'ubundi zikomeje kwagura ububasha bwazo zisunika abanyapalestina babegeza inyuma mu kwimura umurongo wiswe Yellow Line. Ngo Israel gukoresha icyo bita Yellow Line ngo atari nk'umurongo wo guhagarika intambara gusa, ahubwo nk'igikoresho cyo gukomeza kugenzura iby'igihe kirekire nyine kari akarere ka Western Bank ko muri Palestine. Muri ibi byo gusunika rero uyu murongo cyangwa nko kwimura aho bagomba kuba bahagaze. Yego. No kwimura ruwango ni kwimura imbibi bagombye kuba bahagaze. Byatumye mu masaha 28 ashize abantu 8 bicwa ndetse abandi barakomereka. Uko gukozanyaho kwa Israel n'ubundi na Hamas, reka mvuge nyo kuki tutabona birangira nkuko bari babyiyemeje. Hamas yemeye kumarika amaboko, yemera gutsindwa. Kuki Israel itanyurwa ivuge aho duhagaze na Israel nyine ntinyurwa kubera yuko iyi ntambara urufunguzo rufitwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ntambara. Kubera yuko ubundi koko ibihugu bibaye byigenga, bimwe twita ngo na amatora koko bibaye bikora 100%. Urabizi ko mu muryango w'abibumbye no mu nteko y'umuryango w'abibumbye heruka ikibazo cyari kitezwe cyane nuko yagombaga kurangira isize igihugu cya Palestine kibonye ubwigenge busesuye. Ibihugu bisaga 150 mu bihugu 190 na bingahe by'abanyamuryango w'umuryango w'abibumbye, uziko ibihugu 150 byose wende ibyo birengaho bike tubyihore wenda tubari 150 byatoye ko bishyigikiye ubwigenge bwa Palestine, ariko kugeza amagingo nta bwigenge ifite. Kandi mu batarabitoye harimo nde? Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ngo hari iriya ntambara mu burasirazuba bwo hagati by'umwariko hariya mu gihugu cya Palestine, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka kuba zakwigarurira kiriya gihugu, zikongera imbibi aho zishaka gufata hakajya kuri Israel ko muri rusange urene ko nta Israel na Amerika. Aho bundi iriya ntambara abaye ari kubwo gutora amatora bayakora, ubwo bwigenge bwatowe nyine abo bantu bose batoye ibyo bihugu byose bishyigikiye ko kwigenga kwa Palestine yaba yigenze, kandi no kwigenga bivuze ko busigire bwayo n'imbibi bigomba kubungwabungwa. Ariko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo zishaka bitaragerwaho, nta n'umwe uhari wo kwitambika. Niyo mpamvu kiriya gihugu gikomeje kuba insina ngufi imbere y'abandi bose. Clement, turi kugana ku musozo w'iki kiganiro twagiranaga. Sinzi niba hari ikindi kintu ufite cyo kongeraho mbere ko dusoza. No gushimira bari badukurikiye muri rusange. Ubwo bashimiye, reka nagiye gushimira rwose kuba wongeye kwemera kubana natwe kuri uyu munsi, babwira ko ibiganiro kuri Primo Media Rwanda rakagaruka. Ciao ciao. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka, ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese.
ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, nimubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali n'i Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye.